إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini pun magusintano na mujarrad rubai. Mana na dakaw mani mga batangian agito patiman ibatang kung mga galabak. Pakaasal o mga batangian. Ayat timbangan yan na fa'alala. Patiman ibatang alangunay pakaasal sa daabon inyuman. Mulhaqatu sab'atun ayat telukunun na pitutiman. Tundugun o diinap sayanon na pitutiman. Ito so timbangan na fa'alala, timbangan na fa'ala, timbangan na fa'wala, agu fa'ala, agu fa'yala, agu fa'la, agu fa'nala. Nalangunay na makalalagit siya sa baris aging kaiya. Pakasal at timbangan yan aging so fa'lala. Aging kaiya pitutiman na makalalagi dun sa baris, makalalagi dun sa kadakal. Harf ang gusto ropaan o mga baris yan. Ang makaplagi-lagi panaya sa mga masdar na gituin sa mga mulhaq. أوزان الرباعي المجرد وملحقاته. So mga timbangan upat timanibatang al-mujarrad ada kaumanis sa mga batang yan wa mulhaqatuhu naguso humanundugun o di na subtelo kunun si irkan yan. Walirrubai al-mujarrad waznun wahid. Bagian tinuto o rubai pati manibatang al-mujarrad ada kaumanis sa mga batang yan so timbangan na sa timan. Sekalian so fa'lala. Ibarat yan na lagi dahraja. Managing dahraja na linilidian. Yudahriju na lilid niyan. Napapagilihan ka, nagipat ti maniya ibatang adin kaumaniya aging kutuwa mga batangyan. Nagimang buo al-mujarrad athulat yada kaumanis mga batangyan. Nagimang buo na al-mujarrad ar-rubai ada kaumanimang buo mga batangyan. Ugod na patiman ibatang. Pakaasal yan sa patiman. Pagpanay barat yan na darbakha. Yung darbakha patiman mambu ibatang. Darbakha. Lagi din mambu sa baris. Ayam mapmamanaw darbakha na tumulong. Idarbakho na tulong. Darbakha ra'sahu. Pira tulong yan na ulon yan. Na agus sa mga pwede mga ibarat aging kaya ala wazni fa'alala. Sige kung mujarrad ar-rubai. Wa minhu af'alun nahatatha al-arabu min murakkabat fatahfaz wa la yuqasu alayha. Nagupunda kanyan sa mga galabak apya ka pralang kapas kanyan ng mga Arab. Pusi kung mga kateroa gipa ka prang karangkapan. Fatahfaz wa la yuqasu alayha na ipilangag kas kanyan sa kanabas kanyan babkiyasi. Ay manan kanabas kanyan pembeluya at tuanga ka may tuwayasi ko mga Arab aging kaya isa ka jumla na timbilan o mga Arab sa katero nasipan matatagos aging kaya pamintuan patiman ibatang mujarrad. Ibarat yan naging kutuwa basmala. Para kasabutan nga. So basmala na yamanaw basmala na qala bismillah. Amay kapitero yan so bismillahirrahmanirrahim. Nagiti maana basmala.
Na upama kung pagdunding kaging kapitero yan, na nahatat hal arabu min murakkabat. Mana na pihak kaprarang kapas kanyan, mga gulubog pihak kaprarang kapas kanyan ng Arab pun siku merangka-rangkap. Udi nagi ipagaprangka-rangkapan ng mga katero. Ibarat yan na detaro qala sa timan ng katero. So, Bismillahirrahmanirrahim na isa mambuga jumla. Para pakakampatan na ka, na ngilaw ka basmala. Mana basmala, na Peter yan. So, Bismillahirrahmanirrahim. Giti na basmala, ida qala Bismillah. Igira a Peter yan. So, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pensa naht, itu saging kaya katero na nahtul kalima. Yang mana naging mutwa di kapaka perangka-rangka pa si iku katero. Udi naging mutwa sumata sa katero na pagkakampatan. Ito ipada akasabot tiron. Naging katero ka hawqala. Hawqala na idha qala la hawla wa la quwata illa billah. Ira pitro ina la hawla wala quwata illa billah. Gitu makna hawqala. Talbaqa idza qala atala Allahu baqa'ak. Ira pitro yana so talbaqa na amayato kaya pitro yana atala Allahu baqa'ak. Ay makna na pakatas ng Allah Ta'ala o dinapakalbuun ng Allah Ta'ala. So umur ka. Gitu isa na mapmamana yung gaya atalallahu baqa'ak. Jama'azah idha qala adam Allahu azzak. Ay mana adam azah nagito so igira Peter yan adam Allahu azzak. Ay mana natatap na ka wallah sumanang ka subagar ka so kadato ka. Mapmamanom na to. Ja'falah إذا قال جعلني الله فداءك. أمانا جعفلا نجد بالترؤيانا جعلني الله فداءك. بلينك والله تعالى أسنقرك. أمانا نسنبئك. ودئنا بلينك والله سبحانه وتعالى رنقرك. سيكم رانو سرقوك نلياو أرقوك. أمانا نمونا قمتين نقوكبو قديماني. ودئنا mauna ko kamuralay nagugabu kamuralay. Uli na mauna ko kamarataan nagugabu kamarataan. Gitu mapipigil sa lagi do gitu mapmamana ja'alanillahu fida'aka. Ako pada pensaging kaya banyan tanong naging kaya pero na mulhaqatuhu sab'atun. Mana na so pumanalo kon sirkan yan saging buta fa'lala na pito timan. So pumanundugun. Punanayan sirkan yan na pito timan. أدرون الحاق نجين قطوة تجينا أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه yung qutwa ko maningkas si iku kapananagumbala yaon sa kalawan niron ang tunay sabab kagya para mitundog ka o di na mapaka talokon mapakaunot ka siko salakawron amas madakil ibatang adis kanyan fayatasarrafu tasarrufahu sa kasabot sa nga fayatasarrafu tasarrufahu nagyang mutuwa kilagidiyon sa kanyan siko mga batangyan, kadaklo batangyan, kilagi din sa kanyang kubarisian, kilagi din sa kanyang kudiyon di katasrifa, kilagi din sa kanyang siko, piti barangana, langon ko gitu-gitu. O di ina katasrifa siko, fa'lalah, na pagkatimaw, gitu mana, fayatasarrafu, tasarrufahu. Pag sa mulhaq, nalagid agyong kutuwa, fa'lala.
Ditaro jilbaba. Jilbaba. Mana jilbaba? Na albasahul jilbaba. Piakan ditarian kanya sa jilbab. Yeso matasambitar. Albasahu al-jilbaba. Ito yung maana jilbaba. Mas kanyan na mulhaq kanyan. Ikadua na lagi do faw'ala. Faw'ala. Ang boy baratian na lagi do jawrabahu. Mana jawrabahu na piya kasulot yang kanyan sa midyas. Ito yung mana albasahul jawrab. Piya kasulot yang kanyan sa midyas. Pada panaging mutafa'wala ditar o kagidawang kara waka arang waka mana arang waka na minggugugan arang waka fi misyatihi minggugugan si iko kaplalakaw niyan minggugugan si iko mo kaplalagyan ito yung mana arang waka asra'a minggugugan. Ikapat na sufay'ala. Ibaratin mo muna baytara. Ay mana baytara na miyamulong sa pangangayaman. Aslahad dawaba. Ay mana na bilungan yan, piyakapian yan, naging kutwa, pangangayaman. Itam langgalanggam. Ikalima naging utafa'yala. Ditar o kagidawang asyariyafah. شريف الزرعة معنى شريف الزرعة نقطع شريافه معنى piamutulyanon so mga raon alawa naging kutwa pamumulaan iti mana syarif az-zara ay mana linimpiwan yan ang kutwa pamumulaan sa ayang gulalan na sulangon po kabina sa mga raon iti mana syarif na mga raon sulawan o mga raon sa giyong kuta pamumulaan na piamutulyanon para di kabinasa sa pamumulaan. Iti maana syariyafa az-zara'a. Ikanam na lagi dagi mo ta timbangan na fa'la ibarat na susalqa. Mana salqa na idastalqa ala dhahrihi igira ay nirndayan sulikod yan. Nagiti maana salqa igira aya ini drangyan nagyang kutwa likudian aya ini ayan yan ini iga nagyang kutwa likudian ay kapito na sofa nala ay baratian na kalnasahu ay mana kalnasa na kalnasahu na pirasulot yan sa kalanswa kalo manasa kalo uba'a o di inaging kutwa sulutan sa ulo nagiti mana kalanswa naging epito timan na mga mulhakana naging kutwa timbangan apat timan ibatang asu alawaz ni fa'alala sa siyata ng utawi sa diyang ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك